Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Mentah khandri tarik unaitung arjar arpusan. Keladon gejingalang hapading kenhun kinong dimadan keselong municipal board bat ki board peniat district joko east Khasi Hills banyak keren halor kakam ke biade kinong dimadan. Habai keren bekilat patai kubor hadin balawai kini gejingalang kawai ni kinong yalam jong kaseng kinong dimadan kong Angela Rangat. Kalong balapan sengaw ke jingalang baki nong dimadan ki bladon ye certificate of bending kin hap kriano haka arpo artarik mentau benai syaka jaka bak sarkar kelapan kre. Handrai kalong baka jingi penbe ye kakam ke biade baki nong dimadan kadang ya syakman par wat nakaliang ke sarkar ru kala kubur bakam pat deblut wat bansam ye certificate of bending ru bat habakam pat deb bansam lut kumno kan supan kedria iki kalong baka ni ke jingle jong sarkar kadek bomla ban pediang. Mentasi kena kami jeng pada bakat di special officer dah appoint bakat benda kenduk lang bat di district administration lang bat ke Shillong Municipal Board lang bat kibai pada member jong workers association bat group bat pada TVC provisional founding committee members tang ban pej halor ketuka court directive kan special officer i happen dep katuka ni ki kam ni belaptha shwai kata sampai August akan shong ko ti halar kitanya pensnow di but kawai kabang pensnow kalong bat ni number ti bami kibun penat ki number ki yu in ta ha ko bor le claim itu itha sipang south pa ngot sipang dai pa ngot sipang oi tu polling do wong aspa ke bala manjur bende namtip manu ka sei kini number na saka jing sisa ka di banya tip kat kum ka kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka ka bangi tip sai ka bangi lai kan bentalang ka bang mangi dan lang ka institute survey ka to ka port ka dan ko ka list bat ka to ka list menta kam pat dan public domain hindi ban sei ha nang bandang tu ngila sisa bende claims and objections ne kita kabamut ba ka claims and objections kalau ka list ka badap survey umpat dep sekibai-kibai tahan Shillong okey tik number ngayo i dang sen do ka kubor ni number samat kan kata sa yung ulang kata sa what's lirik ki ong dan vendors sa mga mapibarok ni tik vendors itu ni kitchana man ang do kan tu ni Hindi, ngingin pa diyan yung number sa mga ngitip baka proses karangya baka kakuntaan pa dep claims and objections. Hindi man tatong ini friend tip ini benta, iba benpet, iba itilat, kandalat hindi gini mo, hindi jail road, hindi ka linti ka betul stage Pegasus, hindi kami kabayat sa specific itu kandalat itu ibien iba hapdeng ka muda baka Center Point Hotel bayat tidak temen cakap koi beca tisha latam sospen. Nama baka hakajinya kred romi baka TVC ni ontong ini persang cuma ini bisa me. Ti na bentai itu ro kidang pun kimbun tenram nama kidang don tibe tibampat yo kata. Kadi hamni kini bersusi nama ba makili kil participate kil adun beta baka survey ni tip baka dikili ni sampai dia. Hindi kidang itu pada kiba municipal kat ki state ICV kiba ngitip lenten kiba mdewan yo badan dukkan kiba sei kinong di nong aplikan joki sabar patima kita ka ka issue ndai menta ni angton ni pesan yang mendindo kana mangiti na do pasdang hingi wan lamangi ya kaan mani pa panya ka kung ay kin yo asam sup ti menta ka ay penbet batom ni check biang ka CCTV la mandi ndai kala ni bani ka jin nama ba subu kitu kibam dei jin men ki yo kim wan ni nama kita check ti ni kwa hi ban tentu ya kan ka municipal office ru ba dolong stop dolong kam dei ban ya lat ka TVC kam dei ban ya lat ya ka hawkers association nama pang kini ni bala ban tin sisa ya genuine and non genuine hawkers an bakan ya ka kam ni ko operate kata kamandiru ban check ndai nakarai kamem put ka kamunta nama ki dang bun kiba ladak survey ndai kiba kami hakalis badi binyo survey
Nama balai ki permit kita kempen kita permit kita tulis. So tidak ram kini issues ki bang apan resolve. Terbang di pensuk bang mentah ka kempen yang keren dikit ya ini lat ni. But ka basungsi pada kalan ba kan ka jinya mak kempen bantai untuk perut level muda kalau ayat mat ndai mangililing na ong Melayu ini dan ki long juga selong bagi orang bagi sel ada long kita competition ban design dia ban itu mengelilingi ada submit ke design nanti architect ni akan sel sibukna Sikkim di mana Bangalore di mana Delhi bat ni ada ai ke line plan ni dari kini pada imat kadang tulis benda kuat manusia na turun hantu finalit page lu masa gitu bakam ibiang ni tak pasai internet ni kan saja ing nama pula ban kerja itu so kini isu kita ngomong pending isi dan juga prerogative ban page kami itu special officer ni apa snow ya kata nama ba kalong community ini kan bukan ke timing kalau apa pun tu dia kata ru ban ong baki bampat yo sigowi wan sto abak proses sekarang ya kini daradim pasti dikubur masih teng pada sampai situ kalau along perkat ni tambah long bian kalau along siapa palat je gitu ba syabe ke syarak kita ada di sini nama ba habak hampat biang hampat ai hampat pendek kam kita pada ini nak dawi senang masuk kuat bagi pembawa di sakawai ru long mentah kami kata na aku tarik bahap ya kan dia support ngai telinga kami kata aku tarik nama mungkin membuat ini kami akan kata aku ni kami ya buat tarik ni aku try kan ni bukan tadi bayar dia ke proses bedak try aku ni bakun berak ni kan ni dah biang ni mentah pada PPH saya kata aku tarik mungkin boleh tiki orang hana bakal education ke soka dari mangi pedang ibu jadi bakal soka ro honor bagi kam jadi bukan karena termit ke education tu pada long based on something ke decision kalau ada benit na but yang ki hok ni ke benit baik na town vending committee mentah ni dan kam provisional town vending committee bringing treatment plan ni kampat discuss raya kata tarik relocation ini kuat penting story kita ke soka buat di board district. Nama bahagian kita permit huri-hura ke Al-Quran, kamu nak apa dia? Nama kita kisi ubi online kita dan juga day genuine di tempat tengok tempat ni akan district. So, ini nak bantuan kan mungkin terangkan ini. Kalau dah kembali orang kita ni timing tu kalau sesuai kita shock. Mentah pada permit susu kita buat mentah tu kita orang banyak ada check yang kasi ubi. Sometimes kita dan CV buat contoh baik. Ni hak berkat deh, mana ni dengan dia madan. Kalau sudah tak apa man orang yang buat song mentah sih, one song macam, one song ni kita long. Mungkin ni hak berkat dekat mana sih macam mana. Ambil tu bagi dia tu tak benar, no. Dan tentu ni macam sih tak sesuai dia. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.